Ushobora kuba nawe ugikunda kwibaza ku makipe afite ibikombe byinshi ku isi mu mupira w'amaguru. Guhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Uyu munsi naguteguriye amakipe 10 ku isi afite ibikombe byinshi mu mupira w'amaguru. Ku mwanya wa 10 turasanga Bayern Munich ifite ibikombe 84 ikaba ari mu Budage. Ku mwanya wa 9 turasanga FC Porto yo mu gihugu cya Portugal ikaba ifite ibikombe 86. Ku mwanya wa 8 turasanga Benfica Lisbon ikaba ari mu gihugu cya Portugal ikaba ifite ibikombe 86 nayo. Ku mwanya wa 4 turasanga FC Barcelona ikaba ari muri Espagne ikaba ifite ibikombe 99. Ku mwanya wa 6 turasanga Real Madrid ikaba ifite ibikombe 102 nayo ikaba ari muri Espagne. Ku mwanya wa 5 turasanga Club Nacional de Football ikaba ari mu gihugu cya Uruguay ikaba ifite ibikombe 116. Ku mwanya wa 4 turasanga Atletico Penarol ikaba ifite ibikombe 117 ikaba ari mu gihugu cya Uruguay. Ku mwanya wa 3 turahasanga ikipe ya Rangers ikaba ari mu gihugu cya Scotland ikaba ifite ibikombe 118. Ku mwanya wa 2 turahasanga ikipe ya Celtic nayo ikaba ari muri Scotland ikaba ifite ibikombe 120. Ku mwanya wa 4 turahasanga ikipe yo muri Afrika ikaba ari mu gihugu cya Egypt ikaba yitwa Al Ahly ikaba ifite ibikombe 123. Weho ni iyihe kipe igutunguye muri izi zose? Wowe ni iyihe kipe igutunguye muri izi zose? Twandikira hasi muri comment, wibuke gukora subscribe. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV.